irya gatatu rwose bigahita birangira. Excellence. Excellence. Yes. Excellence. Oh my God. Ismail mwanafunzi. Ismail mwanafunzi. Urabona ari we? Ndabona ari we. Perezida w'igihugu cyacu afite amazina atatu. Nayahe? Atatu. Hey y'all, come look at this. Uyu muntu uramuzi? Uyu mugabo uramuzi? Uyu nguyu. Bamwita nde? Kamushyira hano murebe neza. Iyo bavuze California wumva iki? California? Ego. Umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali. Irindi. Umvuze uti? Intore y'ikirenga. Kagame. Oh my God. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda afite amazina atatu azwi. Nayahe? Hey y'all, come look at this. Indera ntago igihumbi rwose ugahita ugitsindira ku izina, kumenya izina gusa. ntago nibuka amazina ye rwose. Yes, you already know my people. Out there nizere ko mumeze neza kandi mumeze fresh. We are back. Big energy kabisa. Wewe wakoze subscribe reka ngushimire. Niba utarakora subscribe ugira vuba cyane ihute. Kandi subscribe kandi kukazogera kugira ngo ujye ubana na Mr Love. N'umungu wanyu tumukunze abanyarwanda cyangwa se Mr Love, him sweet secret de bafie bombo chocolat kikotoli bombo clatinede kuri tujye kubana ku mihanda. Kiganiro cyo ni vipi ku mihanda aho mugenda mumenyamo ibintu bigiye bitandukanye kabisa, episode kuri episode. Uyu munsi turi heherero. Uyu munsi turi Inyamirambo, ruguru y'isoko rya Nyamirambo. Abantu muhazi ngira ngo muri kuhareba usa n'ugana kuri stade bita Pele Stadium. So uyu munsi rero guys ufite challenge. Muri kureba ino foto iyi ngiyi. Uyu nguyu ni Sabe ari kumwe n'undi muntu. Uyu ni Sabe ari kumwe n'undi muntu. Hanyuma uyu nguyu ni Yago. Uyu nguyu ni Yago Big Energy. Uyu nguyu ni Yago Big Energy. Mwamubonye? Hanyuma none ukuntu ibintu bimeze, tugiye kumenya ese kuri street aba bantu barabazi. Ese niba babazi, aba bantu babazi ho iki? Abantu babaziho iki kugira ngo tumenye ukuntu muri societe babafata. Nizere ko tugiye kubana fresh. Kora subscribe, like, share na comment ubundi tubane. Let's go guys, let's bomb clat. Oh my God, must be. Bro bimeze bite? Umeze neza? Ko wakanyweye mu gitondo se? Bro yasanyitse kandi ivuga n'uyu musaza umusaza bimeze bite se? Nje ndi umu journalist sibyo? Mfite ikibazo ngomba kukubaza aha ngaha ugahita utsindira igihumbi. Byihuse, Sevresil. Uri tayari? Uri tayari? Bakwita nde? Ntabwo uri tayari? Aya. Okay. Turanywa akantu kuri system. Warinyoye? Oya, uri naribonye cyangwa uri narinyoye? Ndi nararibonye. Ahubwo uri nararinyoye? Abo se uko narinyoye ngiye ko ngewe kuri nko kwanje. Ndinwa narishuguritse. Kanza kurishugurika kwanje rero. Bitandukanye n'ibyo uri wowe unyereka ga telefone guri. Usanze mu kaze kanya wanyuba nanjye nakuba. Naye ndakubaha umusaza. Yego. Kiri gute rero? Attention de contrôle bisobanuye. Bisaba nyine. Umutaalamu uri tayari.
wowe uri tayari mu kazi kawe njye ndi tayari urambaza iki se ngo usubize iki Imana okay ikibazo cya mbere icyo ushaka oya ikibazo cya mbere kunyereka mikoro uteretana ariko mana oya ntabwo ndi umugore njyewe nakabonye agashoka akantu kari muri kalasi uri umuririmbyi se umusizi umusiganuzi uri umusizi umusiganuzi ngaho dusigire twumve uza kunsigira mbigendereho twagiye egera mikrofone kugira nyine tukumve hapa ugomba zicyumva zananye gusubiza aba bantu uyu muntu uramuzi ekada uyu ntabwo umuzi wambaye net jewe nambaye net wamenye uyu ntabwo umuzi ntabwo bikunda kamwereke nundi ntabwo bikunda tikora agashoka ariko mwana bidutwaye iki banyita gaso aba bantu babiri urabazi wambaye marinette uramuzi abatipe mbona muri quartier No. muri quartier zahe isaha zose duhagaze tu hose twihagarariye bifata udufoto nkaho duhagaze nkabona birakunda bashakisha icyatuma babaho abana bitwara neza pe abana bitwara neza ni agatipe bagenda mbona ari inshuti tu mbona ari inshuti bikundana muri systeme yabo tu nta bugizi bwa nabi nta kintu babaraho kimwe kibi uyu wa marinette ujya umubona matepe umushokeri ni umushokeri watari kabisa Oh my God. kanyabwenge yego ari ukurya kajya kabigenzamo nazo utujete kadusigira dutuma tubaho neza pe kitwa nde agatipe kancanze kabisa amazina ni menshi sinavuga izina rya mbere rimwe wibuka api ntabwo byakunda na rimwe wibuka ntabwo bikunda umusaza amafaranga yanjye arayabuze ntabwo abyibuka nta muntu n'umwe umusaza oya uracyari muto wait moment man oya wimobera se oya ni nyende guys uyu nguyu byamucanze reka dukomeze umusaza wadufashije kuri aka kantu se niba uri umusataramu ni umunota umwe ntabwo ari igihe kinini watubabariye kwere aka kantu ntabwo gakomeye okay good let's go bikomeje kugorana ahangaha mama waramutse umeze ute wigira ikibazo wadufashije imihanda byagoranye yes kadukomeze turebe ukuntu ibintu byifashe katumanuke street ahangaha turebe umuntu wa mbere aratubwira ati rwose aba bantu ntago mbazi waramutse ndi umunyamakuru kuri Sana TV show waramutse neza ndi kubaza ibibazo nkahita nkuha 1000 mu munota umwe hano bakwita nde Ndayambaje Felicien ndabona ubabyukiye ku kazi umeze neza Yes. Okay hano ufite amafoto abiri rero ngiye kukwereka urajya umbwira niba aba bantu ubazi iyi foto ya mbere urabona aba bantu bazi uyu wa marinette uramuzi okay kankwereke n'indi ubwo uyu nguyu aba ntabwo bazi sibyo hanyuma foto ya kabiri uyu muntu uramuzi uyu mugabo uramuzi uyu nguyu bamwita nde kamushyira hano umurebe neza uyu mugabo uramuzi Unasa na Jizo. urabona asa nande Jizo. Yeah. Jizo akora iki? Ni umuhanzi. Ni umuhanzi. Yeah. Wo mu Rwanda?
hano mu Rwanda ariko ashobora kuba aba hanze. Ashobora kuba abahanzi. Yes, reka nkubwire ngo rero ikibazo urakishe uyu musore ubona bamwita Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago. Okay, Nyarwaya Innocent. Yego. Hanyuma uyu nguyu ubona wa marinette bamwita Murungi Sabe. Murungi Sabe. Ubwo rero igihumbi cyanjye uragihombye. Ndahiye. Ariko wari ukoze umusaza nizere ko none bamenye ubutaha uzajya uvuga ati ni fresh. Sawa, merci beaucoup. Nago babazi. Kadukomeze turebe big energy. What's up bro, kiri gute se? Ndu wasana TV show meze neza. Uri tayari gutsindira igihumbi mu munota umwe? Dadi umeze neza? Ntabwo uri tayari? Igihumbi cy'umunota umwe. Nuko kubaza ikibazo kimwe gusa. Ikihe kibazo se? Mfite amafoto hano abiri. Ngiye kuyakwereka, sibyo? Umbwire niba abo bantu sibyo? Ifoto ya mbere ni ngiyi. Kanyishire hano. Uri kureba neza? Aba bantu urabona ari bande? Sha ntago mbazi kabisa. Marine turabona utamuzi? Ibaze. Dadi wowe nawe gerageza. Aba bantu urabazi? Nubyo basore ntabwo njya mbimenya. Ntabwo ujye ubimenya. Reka nibarize uyu mujeni wanjye ku ifoto ya kabiri. Ifoto ya kabiri ngiyi. Uyu mujeni uramuzi? Iyo bamwita Yago. Nice. Bamwita Yago. Inde? Yago. Akora iki? Ni umunyamuziki. Ni umunyamuziki. Ni iki kindi umuzi? Nicyo kintu muzi muzika aririmba gusa. Uzi ko ari umuririmbyi gusa. Nta kindi kintu akora. Sha nta kindi nzi pe. Uyu ni byo yitwa Yago. Bivuze ngo mu mafoto abiri ukozemo ikintu kimwe. Hanyuma kugira ngo uze kuza amanota ngiye kubaza ikibazo gisimbura ifoto wishe, sibyo? Perezida w'igihugu cy'u Rwanda afite amazina atatu. Ayo mazina ni ayahe? Hey, y'all, come look at this. Sha naba ngubeshye kabisa. Ntabwo uzi perezida amazina ye? Nzi amazina ye bwite. Nta mazina ye bwite uzi? Ufite imyaka ingahe? 17. 17. Uri umunyarwanda? Ni umunyarwanda. Uba mu Rwanda? Ntabwo uzi amazina ya perezida? Nzi ko yitwa Nyakubahwa Paul Kagame gusa. Irya gatatu usurishyize? Ntabyo nzi. Irya gatatu ntaryo uzi? Irya gatatu ni Nyakubahwa. Nyakubahwa Paul Kagame. Nyakubahwa Paul Kagame. Izina rya gatatu ntaryo uzi? Nta zina rya gatatu rya perezida? Nzi ko bamwita Nyakubahwa Paul Kagame gusa. Nyakubahwa niyo mazina atatu yuzi? Wakishe rero. Ihangana ariko ubutaha wakoze no kugerageza. Sawa umusaza. Birakomeje kugorana. Aba bagabo ku mihanda kumbi ntago baba babaze. Brother chiri gute bro? Ndi umujournaliste, Wamaye akanota kamwe tukavugana umunota umwe. Ntago bishaka? Okay, merci beaucoup. Ntago babyoroshye wallahi. Abantu b'inyamirambo bari guhiga ubuzima ni hatari. Reka turebe ukuntu bimeze. Dukomeje urugendo. Big energy. Ntago bamuzi. Murungi Sabe. Ntago bamuzi. Biratangaje. Kwe. Ntago aba bagabo babazi. My God. So my brother, umuntu muramuzi? Yitwa nde? Ntago nibuka amazina ye ariko ndamuzi. Yitwa nde rero? Ntago nibuka amazina ye. Kuramo iyo utabishaka nta kibazo. Tubwira amazina rero tutsindira igihumbi. Ntago nayibuka niba bamwita. Indera ntago igihumbi rwose ugahita ugitsindira ku izina, kumenya izina gusa. Ntago nibuka amazina ye rwose.
ya nase ko waduhunze icyamunaniye wari kugishobora wamuhunze sibyo ngomura mubaza undi urumva ukamubaza undi ushobora kuba ubazi uyu ni Yago sibyo uyu wamushoboye ni Yago uyu mugabo ninde uyu ntabwo umuzi uyu wa marinete se uramuzi ibyegeranye he kuri radiyo Rwanda. Ismail Mwanafunzi urabona ari we Ndabona ari we. reba neza Aba nkubeshye. urabona ari Mwanafunzi ya ayayura yahombye ubonye ay'umuntu umwe ariko ayayura yahombye ubwo ubonye ayayago sibyo uba muri mobile money reka nkohereza ayayago kugira ngo ibintu bigende neza jya umenya amakuru Yago nago mumuzi Yago umuzi iki Yago muri showbiz kuri tele yamenyekanye kuri TV10. Yago yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube cyane cyane. Akora iki? Ni umuhanzi usanzwe n'umuhanzi. Yego. Nice. Abafana ba Yago babita nguki? Ubwo ntago uri umufana we. Gira nimero yawe. 88 0788 78 07 uretse sori gatoya ga systeme 0788 igihumbi cyawe rwose wagitsinda ubutsindiye 2 none dore ntago mubazi abantu ntago mubazi kumbi dore yakugezeho urakoze cyane sa merci beaucoup yes abangaba rero abana kabantu batazwi Big Energy where are you musaza bimeze ikibazo kimwe ugatsindira igihumbi uri tayari bakwita nde bahita Sengimana Jean Dodi. Sengimana Jean Dodi ngiye gukwereka amafoto abiri umbwira abantu abaribo mite muhereza igihumbi. Yego. Ifoto ya mbere twagiye haguruka gatoya. Uyu muntu uramuzi? Uyu muntu ntago muzi. Nubwa mbere umubonye? Sure? Kabisa. Ubwo uyu nguyu katumuveho arakunaniye. Aha. Uyu muntu wa marinete uramuzi? Ntawe nzi wa marinete. Unawuzi? Uyu muntu wa marinete ntawuzi? Ntawe nzi rwose. Sure uyu wundi? Nawe ntawe nzi. Abo bose ntabuzi? Igihumbi urakibuze rero ihangane. Wari ukoze kugerageza. Yamani. Amaye nka data. Sabe ntago bamuzi. Yago ntago bamuzi. Big Energy where are you? Aha ni mu mujyi. Aha ni mu mujyi katikati. Rwose indani. Kibazo kimwe ugatsindira igihumbi uri tayari? Ntabwo uri tayari? Okay. Ntabwo ari tayari. Ntabwo ari tayari. Ntabwo batari tayari. Iyo utari tayari turakureka rwose. Hanyuma rero guys, umuntu bita Yago na Sabe ngira ngo muri kure yaka abantu batabazi. Kandi aha ni mu mujyi katikati Nyamirambo. Reka nze mbaze abandi batala amahanga turebe. Yago na Sabe ntago babazi. Watakiri gute se? Nzi umunyamakuru kuri Sana TV show. Inkubaza ikibazo umunota umwe ugatsindira igihumbi. Igisubizo kimwe utsindira igihumbi. Bitese? Sawa. Kwitande? Banyita Adrien. Nanjye tuvugana banyita tumukunde w'abanyarwanda. Hanyuma afite amafoto abiranga. Yego. Ngiye kuyakwereka. Urajya umbwira abo bana baribo. Nubashobora igihumbi tayari. Urumva bigoye? Wapi?
twagiye. Uyu muntu w'indi wambaye amarinete. Wambaye amarinete. Hey, y'all, come look at this. Sonde kumwibukara. Agonde kumufata yo ngoye. Aranze kabisa. Kamubaze n'undi. Uyu muntu n'undi. Uyu ndabona ari umusitari, si umusitari ubu ndabona urabona ari undi. uyu musitari ubu ngubu n'indera. Uyu musitari ndabona ari uyu mujama tundi, ni wowe uri kumuhereza. Urabona ari njyewe? Urabona njyewe uri kuguhereza iki? Mikorofone. Uyu mutipe urabona ari njyewe? Ni wowe. Namwe murabona ari njyewe ra? Ni wowe. Ni wowe. Uyu ni nje? Ni wowe kabisa, ni wowe wari washizeho nashizeho amasunzu. Iyi mesatse za none nayakuye wese. Ye baba we. Ikindi kibazo cya nyuma. Perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda afite amazina 3 nayahe? Amazina 3. Hey, y'all, come look at this. Kagame Paul. Ayo nabi. Rya gatatu? Excellence. 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 No. Excellence. Kagame Paul Excellence. Nyakubahwa Paul Kagame. Excellence. Excellence. Uzi Icyongereza? Mu gake. Ni gake. What is your name? My name is Tuyizere Adrien. Tuyizere Adrien. Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? I don't know. Girlfriend? Yes. I don't know. You? You do know. You? You do know. You do know. Oh my God. What is your favorite artist? Favorite artist? Favorite. Hap. Chiranze. Biranze. Chirakamye. Biranze. Chirakamye. Bro rero ibibazo nakwaje wateswa tuiba mwita Yago. Yitwa Nyarwaya Innocent. Yago TV. Yago ntago umuzi. Yanganire umunsi ntago biguhiriye. Uyu ntago ari njyewe yitwa Yago. Wakoze kutuganiriza. Sawa. Imana iguhe umugisha. Yego. Sawa murakoze. Ninde wundi? Okay, reka nkubaze uri gutsindira igihumbi usubije bino bibazo bibiri. Sibyo? Bakwita nde? Ndayishimiye Donat. Ngiye kukubaza aya mafoto abiri, sibyo? Numbwira aba bantu igihumbi. Yego. Bitayari? Twagiye. Uyu mugabo wa marinette, uyu nguyu uri kumureba? Yitwa nde? Aha ngaha nkubeshya. Aha ngaha wabumbeshya? Ntago umuzi? Ntago muzi. Urabona nana Kazeza? Wapi? Mutubwire. Nimuzi uyu mugabo wa marinette? Inde? Ngwino tubwire. Hey, y'all, come look at this. Seba? Uyu ni Seba? Umutaalamu arirutse. Nta wundi muntu umuzi? Nawe? Yareze urumva ikibazo nuko namaze kumuvuga amazina. Uyu nguriya wundi namuvuza amazina musobanuririye. Kandi uvuze ngo wamwishe umuntu nahishe umumenyi ute bro? Umuntu nahishe umumenyi ute bro? Oya yo tweretse tutatumumenya. Ego. Ngoka ngubaza ikindi kibazo cyoroshye, sibyo? Perezida wa Repubulika y'u Rwanda afite amazina 3 azwi. Nayahe? Hey, y'all, come look at this. Azwi Nyakubahwa Paul Kagame. Amazina 3 aho ngaho ari hehe? Harimo Paul Kagame,
ubwo ni abiri Excellence irya gatatu rwose bigahita birangira. Excellence yes bro ihangane ntago ari byo kabisa. Urahiye ariko wakoze bari kumugisha. Asante sana. Ifoto yindi oya hanga byarangiye mwamaze kubibona. Yes ewan guys big energy big energy. So guys mubona ko nagerageje kubaza abantu mwagiye mubireba rwose aba bantu nago ku mihanda babazi. Yago na Sabe sha nago babazi ku mihanda pe gira ngo mwagiye mubyibonera. Gira ngo muraza kutubwira namwe muri comment. Ngiye kubaza umuntu umwe wanyuma byanga bikunda duhita dusoza ikiganiro ubwo tuzashaka indi quartier tujyamo naho tureba hanga twari turi ni Nyamirambo wagana ku isoko ngira ngo ni mu mujyi katikati mu murwa. Aba bantu rero nago babazi kandi murabizi ni abastari mwebwe muri kuturamura bazi. Imagine ko aba bantu batabazi kabisa kandi ari abastari sibyo. Reka mbaze uriya mutaalamu reka negere uriya mutaalamu twumve. Yo bro what's up kiri gute se umeze neza se? Amakuru yawe neza bakwitande Ive utuyanga ufite smartphone yeah urayifite ugira ibintu bya YouTube yeah urabikurikirana cyane ngiye gukubaza ikibazo urumva no gitsinda ni ibibazo bitatu no bitsinda uratsindira amafaranga yawe angana n'igihumbi biratwara umunota umwe. Mfite amafoto abiranga mbereye kuri ngiyi uyu mugabo w'amarinete ninde? Ntago muzi. Uyu mugabo uramuzi? Uyu yitwa nde? Yago. Amazina yose? Ntago nazi. Uzi Yago gusa? Akora iki? Yago ni umuririmbyi ni umunyamakuru. Ni umuririmbyi ni umunyamakuru. Abafana ba Yago babita ngo ki? Big energy. Yeah. Now uri mu big energy? Uri mu big energy? Yeah. Get youth. Yeah man. Get youth. Umuja muramuzi? Tumuzi yitwa Yago. Umuzi yitwa Yago. Abafana be babita ngo ki? Abafana we kaso bigoranye kumubona ko nuza kabisa. Mubona bisanzwe gute? Uyu nguyu ndi kumwereka kamera kugira bamenye uri kuvuga. Yitwa Yago. Uyu muntu uramuzi? Okay, ikibazo cya nyuma ngiye kubaza uyu Marinette turamuzi? Urabona utamuzi habe na gatoya. Okay, kugira rero uramuzi? Uyu ni president. Uyu Marinette? President wa he? Hey, y'all, come look at this. N'uwabahanzi. Uyu ni president w'abahanzi. No. Bya bintu ntago byoroshye. Ikibazo cya nyuma. President w'igihugu cyacu afite amazina atatu. Nayahe? Atatu. Hey, y'all, come look at this. Afite amazina atatu. Irya mbere Perezida. Irya kabiri Paul Kagame. Irya gatatu Yakuwa. Sibiraho. Aya. Ibi ni ibikira. Kagame Serience. Paul Kagame Serience. Paul Kagame Serience. Ari amazina ya president.
ubwo zawe nanga uvuze Tatos rya mbere Paul rya kabiri Kagame rya gatatu Serious Serious iki Serious bro Serious rwose wapi na wapi kabisa ubwo wakoze kugerageza wana kumwiba ubwo biranze mubaze ikindi kibazo kimwe kugira base amahirwe atagucika sibyo iyo bavuze California wumva iki California Wait for it. Here it comes. Numva California ni umurwa wa muri Amerika. Umurwa? Umurwa wo muri Amerika. Ni city ya muri Amerika yitwa California. Ni city yo muri Amerika yitwa California. Yitwa California. Yego. Sure. Uri seriye? Yewe kabisa. Urumva uhagazeho n'amaguru neza cyane. Cyane rwose. Lipstick ni iki? Wumva ari nk'iki? Aya, icyo ngicyo rwose. Lipstick. Icyo ngicyo gerageza ugereranye urumva ari nk'igiki? Aya, icyo ngicyo kirananiye. Icyo ngicyo cyakoraniye. Epe. Lipstick. Cyane. Mongwazi ikindi? Iyo bavuze string wumva iki? String numva Bo string hari ibintu byinshi bitandukanye ariko bo string hari mbese ni boxer y'abagore kakandi kiki boxer y'abagore kakareso k'abagore kigize ukuntu gafite ubushumi urumva niyo bita string umusaza nakutagize ibibazo byanjye wishemo icyanya kubaho mu gihumbi ndaguha 500 nta kibazo siko bimeze ari rwose nawe nkubaze se uyu yatsindiye tubazo twihuse cyane utubazo twihuse iyo bavuze macaroni bolognese wumva iki macaroni bolognese Hey y'all, come look at this. Macaroni bolognese hagiye atandukanye. Macaroni bolognese wumva ari iki? Bolognese. Wumva ari nk'ibiki? Bolognese ni amakaroni ngaya original asanzwe to. Macaroni bolognese ni amakaroni original. Original asanzwe cyangwa yatetse mu bintu runaka. No. Bira ibintu runaka biraho nyine. Biraho. Byo macaroni bolognese. Bolognese. Wacishe. Macaroni bolognese. Kindi. Na macaroni atetse abavanze n'inyama. Oya ibyo giragije naba mbaza uyu umusaza ameze bitese bakwitande ye nitwa Jean Claude wageze kuri Sana TV show hano ndakubaza ibibazo ugatutsindira amafaranga iyo bishoboye uri tayari ndi tayari tugende iyi foto uri kuyireba kanyishyire hano irebe neza uyu mugabo w'amarinete ninde mugabo nete yego ubwo ndamuzi nta zina rye washyizeho ntabwo niryo ndi gushaka iryo uri gushaka yakaba ariho ariko nta bwanwa buriho bwinshi ayura yarasi uyu nguyu ninde abagabo soko aba ntago wamenya uyu ninde aba bana nibo babazi babareba kuri televiziyo wowe ntabwo umuzi ntabwo muzi okay twagiye rero ibi tubive ubwo ntabwo bazi ikibazo cyihuse nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda afite amazina 3 azwi ayo mazina ni ayahe amazina Paul Kagame ayo ni 3 irya gatatu ni perezida ni excellence irya mbere ni Kagame irya kabiri Paul irya gatatu nyakubahwa perezida ni bikira mama urayazi okay kambugisha no mu mama arayazi neza cyane twagiye amazina
ya nyakubahwa cyangwa se umuyobozi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda azwi na atatu na yahe irya mbere? Hey, y'all, come look at this. Paul wacu. Paul wacu. Perezida. Muzehe. Yego. Kijyana. Kijyana. Ayo niyo mazina ye azwi. Kabaye menshi. Nangaye umbwiye. Mubwiye atatu. Atatu Paul Kagame. Umubyeyi wacu Paul Kagame. Umubyeyi wacu Paul Kagame. Niyo mazina ye yitwa atatu azwi. Muzehe wacu. Muzehe wacu. Kijyana. Fatikira. No. Mama tubwire we nanga amazina ya perezida w'u Rwanda atatu. Kagame, Paul, Excellence Kagame. Ayo gusa. We nangaye? Nzi Paul Kagame. Irindi? Uvuze uti? Intore y'ikirenga. Kagame. Oh my God. Wowe nawe hari ibyo wibutse? Oya nayo ngayo ni nyakubahwa Paul Kagame. Umubyeyi wacu Paul Kagame. Umubyeyi wacu Paul Kagame. Rero kambabwira ibyo byose naga ari byo. Umukuru w'igihugu yitwa Paul Kagame. Agira amazina abiri gusa. Wari kugisubiza umbwiye ati oya naga ari atatu ahubwo agira abiri. Nyine none se sibyo nyine mugomba kubashuwa. Mwihangane rero ubwo kizamikira abatsinzi. Amazina ye nabiri ni Paul Kagame gusa. Jijishe ni nyine. Mubaze ikindi. Iyo bavuze string wumva iki? Y'all, come look at this. String ni kariso. Siko muri kuvugira rimwe kandi najya mbaza umwe. Ubwo icyo kivuye kwa ko mwavugiye rimwe. Iyo bavuze California wumva iki? California? Yego. Umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali. California. Yego. Umujyi wa Amerika California. Umujyi wa Amerika California. Umaze gutsindira 500 akakanya. Dukomeze. Dukomeze. Uri tayari? Twagiye. Iyo bavuze uri tayari? Ndi tayari. Umeze neza? Nta wasi. Nta gihungu ufite? Ntacyo pe. Lipstick wumva ari nk'ibiki? Ribu. Hey, y'all, come look at this. Lipstick. Icyo nzi cyo ni ribu gusa. Icyo uzi cyo ni ribu. Lipstick uba wumva ari kuri ribu. Lipstick uba wumva ari kuri ribu. Lipstick? Yego. Ntabwo byo mbizi. Ibyo bintu ntabwo bizi. Ubwo ushoboye 500 niyo utsindiye gusa. Nose ko utsinze ni 500 y'amanyarwanda. Ntacyo nta wasi ya. Nyaguhereza. Ufite mobile money? Twagiye. Zeru. Se turahereza undi muntu. Na telefone ugira? Yamuhereza. Mubaze nawe ikibazo utsindira amafaranga. Yes, ngira ngo rero mwabibonye rwose amazina ya nyakubahwa ntago bayazi Yago na Sabe nibamuzi. Nuko uyu munsi byari byifashe rero ni vipi ku mihanda. Nizere yuko turi kumwe mu kiganiro cy'ubutaha. Stay tuned on our TV. We love you so much.